no odi wede na no ye ni ya ato a wo kaya hu se beman we na no ye me ane manage enye mfa nse enye menka se die mu asem tina na mama mdim sika sende ne debi by na mimi hu ne se on o ye nipa metimi na atena ache na se betimi na ye de abobla atase ko na ahwe ni suban ana on pekasa o ye din on bala mi se sa de on pekasa na o ye din no kwa na killers no just killers they will try your hand and ediemu de o da be ka se doggy na apɛ die nti na apɛ doggy nde doggy de mpe sekotin bi twi utwa so ho na asese ye ni Nkomo bi onum ne nkasa ne sa ta me da ho na se wudi mi a ba doggy ne de on se no ko straight sentity ni wo wa nkasa on nese wo ba bi a o twen se bibi nwo mpra o doggy de me se obedi me fo a doggy 3 me da ho ba akopɛ ti nese obi bedi wa na asole se yemse ana se nipa na na ede ba na wada me wudi na maka de ba sho de ba ma doggy se mnyama doggy na huni se doggy na de be wie o ye de me na obi doggy de the doggy dear. So if I can't start a dog now. Doggy any panga me na chiri ba. Doggy dear. Onya sure say otumo odunti na bia okuntu akote ni timi wura omuye. Ana me de ya mesikuntu o me bunyi na ada fom o. Bunyi na ato. What do bottle from? Obo an ma no asinsin iti se ha say de o ye. Obo an wasini ni sisi me go ntop won se no aso yesi esa ko be ma no obre fa obo no bofom esa kotin be wura omu e dey just dog so be say wura omu ti na wudi usira ga wudi you only lady esa oba bi edi kote o mie nani no onyi nani you only lady what she amema bebre ya na wo stand na open say nipa ko nyina wo so be sese me peno bebre sa be 40 minutes 50 minutes ompe kote bebre kro 40 minutes 50 minutes na eka 50 minutes ya na 40 minutes asemo a oni minutes na wo ka ho asemo oni pa ana wo peni gidigidi no ana me se metimi aye sa na kwa akira so yenye ho betwa firim ti so obetimi esa edie na kwa akiri a this ebia abamani so ebia abamani so na edie ebia ma e fan wa hye kakra menya nhye nkwa ebia mnyavo dibi no ma na menya endie ofa di mi kume na you ready nesa utimi ya ready say ma you ready amakote ne de wo mi mu kume vodi mi enu mi ensa wo mi kume wie me me ba ye wi abeka bi ho asem but bo social media no say de nkrofo betimi adi wachi a ombenya wo numbers na boa ye wi be ko ba ko onum vodi ko ya say de agro start say de wo ne boy ne de o ye wo ye di eni ho Nkomo we etwe ene kote ho Nkomo na ye ba bedi ene question so ye kote shebrem sa wo kote amremu ana wo kote awu enti be ma wo betie Nkomo you be ma to nchen me de abeda nchen dada is it there that say so to them I was spying kwatie enye sa mani na kobo o keke wani kobo o se cameraman kwatie abre eno bi abegire de ye wa wo hwe yin de e be kan ya wa nim se agudie ha ho yidi Nkomo odo yesi awia kwatie no pa kwatie ahemache kwatie said you two more dream. You say a real dear wow. Say now, pocket. Me peria. So, I say now, can you tini Nkomo? I made them with peria, dear. Ya Cassandra cream, mammy. Me pay the Udian inflate. Do it down. Udian inflate. Open a train, cotia, wood dear. Name inflate. Now, Papa Beman and you know, also the power chima. Even I'm pay. Oh, master. Oh, and yes, what's the Ti o de o dem bia person can free bema or new or no water. I'll prepare any man. I say na heat no. I say the thing the bio. So what would the bema penina?
yesemu a muso say no ya na motwe emu nsem bebre otwa te say otwa ho asem te say yebusa eni Nkomo Osi me twa ho asem te say me ka me twa ho asem yenka me twaso otwaso enye say exercise once am so ntimi o twenam wo twenam you have what is called meat vein meat ana me twaso na me so me pese me twaso hyewi enye say bi efu kuwa o de wi am moto mu sifu ni sa me twaso fu efu ntiantia anya omo de bo nkyere wani me nwina akwa ese totoro Umina ye ifuna ale 14 mini bi. Totoro 20 funta. Ndi sa no me mo feeling bi say so bi be dina so ne safa me twaso a e me de. Ba me yi me twaso so ne safa so mo asa e kwatere kwa bi yon. E ana me kwa me fer. So twaso mfu ya ofere. Ana me yi me twaso a e ma say me twaso is ni pie too much yon. So ba ka kwa bi chire ba. Bolo say or had a clear on just as I said, may expose me too much. Ndia me mpemichesi. To otwa de so. Ba emutokro de enso. Ba wo twenam. Sadia otwa itie. Faso Mrs. Me film kwa ma no so de ba ta hwe be cover ma no nyina na. Baby. Chimka. Esoro ni se na so. Okay. Esoro no. Okay. Esoro se. Da mo ka ni V-shape. V-shape, try V-shape. Esoro no na so. Oh. Sana abekano. So one ya said the whole kind dia how many times na we you twaso? Me ntanyi. Na me so study sa. Un time you twaso. So Me yi ba me ntanyi. Na say na sa de efu beble nso be ha. Emfu beble nso. Efu beble kwa mitimi ata say mitimi were ba me yi se bia me yi so kra. Ata say. Mitimi ye ba tu ni. Se se na wabadwe se no wabadwe hanwi no. On say wayi na efu ba de be ka so no de be ka me twa so no. E do so chen we no. Obusu afana de manu ada ne twa o. Chemu ye o de chemu ye na cameraman ne fa ni ye. Me ka ne se bia me yi me twa so a. O you twa so. Asa wo de na enwi we se me ka enwi we se no. Se wo ka sa o twa no waso mu. On say isa on. Ba enwi na e ka so no. E do so chen we no. Na se e ba ha kakra. Na oja wo twa so. Na se wo no se o feelings e wo twa so. Ye fa de sa. Da bia fa na sa enye no na ye di ho Nkomo yi. Feelings ni me twa so. Sa Ba say o don sa fa me twa so a me nya feeling beyond wani je. So bi de nsa fa wo twa so. Si mi pembi prago. Ah. Me no ndi o me from trader. Na bi prago so bi twa. Je. Bebe bo no ni bi prago no bi di. No so no fo no mi house so twa. Mi ndi sago. Because of what who say wo twa so nti ana. Me the time me you ma was call boy na no kun ko e kan. Who dey rom den tam timi sha bike o. Me sha bike boy somebody timi je keke. Wo se bike Ya there. Skinny na emu ya light. Okay. Yeah. All because of say won me twa shape no wo mu. To timba kra ba say o dey o 20 some no dey keke. Oni. Me no dey keke. No keke. Wo twa ne ye fese. Ma fa bike ma fa ko tini ma ko sha ba na ko. Na mu ni bi gu ba bia sanke ye ma nkrofo atiefo so hwe atwa Ma fa bi ha ba. Ke betua pounds so kra pounds fo wo. Na usua no hu ma metwe. Ba she dey bi. Ache. Sao. Ka ki busa asa etwenam etwe no efre busua mu ana asa fie so. Me hu ne sa me hu so tuni ntia o. Na se nipa bebli nso hu so so mo twe so. Sa. Bebli. Ene bi aye media, aye me. Okay. Now ka say o feelings ni wo twa so. O feelings ankasa wo hin. Ana obi bedi wa ye mfa no kwanto nche. Obi bedi wa e de na wo ya ohutimi bayi ma wo ye ni Nkomo.
Maybe that's all the comedy I'm meeting baby. A check in yes I film. Obi no beda. I said when you cause add up me Debbie. open me ana. O do open me out there can I be the same to pass. O feel free. Open me ana. Na se do you when is sexy nya dine na wo tafre wa no na wo film fon ho na ade. Abusia fo wa ni ma dawi o. We won we won ma dawi. Na me busa nti yen ni Nkomo ankasa. Emema ben nchen a ade na ya ama mo ka se mani ji ho bebre. Oh, me de say oya me van say oya me boy na aba me nchen me mfa me ho nka me wo. Won fa ho nka me be ma. This say be me nya menses. Okay, go wo menstruation Yeah, be say me sem pe bia na aye ma me. Okay. But me fa me ho nka me wo. Be say bia udi me, se si ana say, wo saka so be say de mo adi me. What you say? Na wa brain so e. Me mo adi me. Adi ne say Be me du o. Edi de yam blow, ye blood ye ba fa ba bi yam mele. David ah. Di mo mre. Ye blood ba fa ba bi su yam mele. Onti ase. Matias ye. Be say de dia abrenim. Ba se nye de dia Ni ba no say wo pena. Obe won na oso mu na no wase correct me fo. Oso mu keka. Me hu bi sada. Me hu bi sada. No na open. Na me dey ti mba me dey ti me pen kan. O de ma say wo fe o wa fe ma funu na ma no keke kura no. Na ho aba. Beti nya pana cho sa say wo ndi. Oso woni. Oso woni. Upedi ewi ni me say da me se o de di me. Feeling. That's all ba obenya nka wo senka wonya obema hu se we de me wo feeling bi ma no. Ne nsu sika semte be yi sa. Oh, odo de mfa ni sika o. The nyansa motim was wrong. Ana edo ye ho so ye ndi achi. But fan so to e ko fa be ma bi. Na wo feelings but to ni sika obetumi atron no nko. Sa no be so pa adwuma. Na mbubu ya unza mbubu ye ide. O so pa adwuma. Fa se o mema no nso bi o ba wani tu. Debi me le sa no de menye. Yi papa menye debi. Ah, ye adwuma. Atase. Ye adwuma nye die nko a. Oba no su di ni wi ade eche obedidi. Atase. Obeta atade aso. Le fa atade nto nche ko bedidi. Me be say me no di Nkomo gakra. Wa fall to odo bi mo later on hu se wanu hu. Ye ni ho Nkomo. Wo sia be ma no we. Pankro no wa. Pankro no. Ye ni Nkomo. Na wo fi be send the status. We SSC enche ase last 2 years we say. Last 2 years. Oh, na me na no pankro no ho no. Okay. Me tu kwatina ne ho no nyina. Ohun before na ba kwa current foforo. Ba na me kwa akra on. Ti me wa akra na me si me say sport adwuma wa akra. Then time na ai ashaman. Lebanon no ho no. The first sport be 6 PM o se bi sa me funi di na ho. Ti me koye me ya na me ya adwuma na me di ska send boy na. O ya adwuma ye tua o kada na say 1 week na wa. Ya be comment. Ba on say sport adwuma de onya tips na ade on. For be settle. Ana say obey ya ho face so bi kwet me da shoes ka. Na me dey send boy na me dey ma boy. Me hu ni say bia adwuma o ya adwuma o. By emu at adwuma ne nko gididi won na mso be say bia o siesie no no ye dey okotena won mo. Na me discuss and send no sa. Ti mi fra akra ba na mkotena no na maame no se mi mfiri ne nchen ba na me ntie maame asem o ye dey o ka. Nti maame kora ebufu me o ye dey opo me. Me yare kwada hospital na maame amba ho. Ti me sebo scoreboard tafu de na me boy na date o. Wotimi be twen me akopem me say mepon no de motor aye dey afa me abafie. By me na hu ne say we ungrateful. Ti say dey ni see into we ungrateful. Ye na we area na me nim da say one ge ono kora bibi wo mo ntem. Ti me kwa adwuma ase me kwa ba bia na me ba me hia ge no ye kwan no. Me nim dia kan ka say me bo ndam ka say bia ofi ba yi de. Ukọ asmesi ho no. Madam girl na fa say na we area. Wa damfo na ne no. O so de man ko ho ti me ko ye no.
Jimmy am go Jimmy and say me kwa na banye da bed no so. Na m koyi no sha box am koyi no kwati mi aho. Na m ko hwe henkim na bibia ni. Nti last hour na bia ma say bia be 1 month later no to kwesi no ko bo ge na ge ni bo nyidua. Ansa na omo kom no masam say waba wa magboy na di ni nyina akora da. Na m ka say the mint me ne de me bi say na o say ni za na o say bo ni ade. Ipem kwa no di watem. Musumi obi am fere ade pa nti sa style de. No lame. Mpese obi di sa de no kwa be di so beton sa kwa sa wo bom. Mpade so ntende. O tell be du kura mpo no. Wo hia me ne hakob so obo me. O so wanta. Ya so wo say de wo kasa wo twa de be ma betimi adi waja. So obo me wo hia bia ba so obo me. Me no kwa timi tu free pankro no won be me timi tu free okwara. Tu free on timi beton okwara enche. That's na when said mama futu true mama de mentie. Tu sika na o de hwe no de ye den ade na ma o. Na o de ma no. Ava na hwe. No so didi. O de mi be na me hu ne se o de siesie ne ho no. Ne de. Sab na so ni dan. Me sa me na mama na wo no. Ti me na mba mitim kwa se me mente kurada. Enti obi bebusa say obi be kasa oba bi bibia ama be ma na o de wo hu. Ade na hu enti ana wo bo abe ma no. Na ye die ana ede a. Me na me hu ne se o ye nipa ametimi na atena abobla. O ye nipa papa. Okay. Nsa na me hu ne enti ne se me de ma no kra na nya me ya. No odi wede na no ye ni ya ato a wo kaye hu se be ma no we na no ye me ya ne manage. Enye mfa nse enye menka se die mu asem tina na mama mdim sika sende ne debi by na mimi hu ne se o ye nipa metimi na atena ache na se metimi na ye de abobla atase Ko na hwe ni suban ana o mpekasa o ye din o by na mimi se sa de o mpekasa na o ye din no kwa na killers no just killers they will try your hand and ediemu de o da be ka se doggy na apɛ die nti na apɛ doggy nde doggy de mpe sekotin bi twa soro wa na asese ye ni nkomo bi onum ne nkasa ne sa me se me da ho na se wudi a ba doggy ni de on se no ko straight sentity ni wo wa nkasa ho na se wo ba bi a o twen se bibi nwo mpra doggy de me se obedi me fo a doggy 3 me da ho ba akopɛ ti na se obi bedi wa na asole se yemse ana se nipa na na ede ba na wada me wo di na maka de pa so de ba ma doggy se nya ma doggy na hu ni se doggy na de be wie o ye de me na obi doggy de the doggy de se pa kro no start sa doggy na doggy e nipa nga me na chiri ba doggy de onya sho sa otumu odu ntine bi akuntum akote ni timi wura omuye ana me de ya mesikuntu o me bu nyina ada fom bu nyina ato o do boto fom obo an ma no asensin ti se ha se de o ye obo an wa sensin no asini ni sisi me bo ntop won se no aso yesi esa ko be ma no obre fa obo no bofom esa akote be wura omu edi te don dog so be se wura omu ti na wudi usira ga wudi hiwoni lady esa oba bi edi kote o mia nani no onyi nani yiwoni lady yiwoni lady what she amema bebre ya na wo stand na open se nipa ko nyina so be sese me mpeno bebre sa be 40 minutes 50 minutes ompe kote bebre kro 40 minutes 50 minutes na ka 50 minutes ya na 40 minutes asemwa oni minutes na wo ka ho asem Onimpa ana wo mpeni gidigidi no ana me se metimi aye sa na kwa akira so yenye ho betwa firim ti so obetimi aye sa edie na kwa akira ho this ebia ba mani so ebia bo ani so na edie ebia ma e fan wa hye kakra menya nhye nkwa ebia menya vo di bi no ma na menya yes endie ofa di mi kume na you ready nesa utimi ya ready say ma you ready amakote ne de wo mi mu kume vo di mi enu mi ensa wo mi kume wie me
Me ba ye wi abeka bi ho asem but bo social media no say the nkrofo betime di wachi a ombenya wo numbers na boa ye wi be ko ba ko onum vodi ko ya say the agro start say the wo ne boy ne the oye wo Pacho TikTok when the lavo poku. I don't want it with social media handle. na Facebook so Ni Facebook. only Facebook I just need a fit a password name to my job. IG no Instagram account no refi password no and they what tracking maybe ana mebo that is good yenni boy bi common say boy we dey na udini prame udiwa nema na oye hu say we dey odi womi mu amama kofia koso yenni bi hu nkomo kakra Mimi de say me di me wan na bi for community date me di me say bi ma come we di mo basa me ntisa on by more guy bi me dey 2 years or not there me kono no bia on oni ni dey 2 years na montem watin say ho kire wa no akwa me na dia na say and say by ese akwaya se obi e wase wo ye no so yi na ni me so na ye de me so na yi me ba de be kan by wo hono ma bitimi ko hono mo ono there kasa ye di nkomo hensa ye beche wa ha o one day me ko hono ma bitimi kura to wi no ko na ni wi na na wa twa ne ahye ye shiru ya ne akwa di one day ono wodi wa ne ho ma no aka se bia wo njai ono so ga na ona ma me pedogi no odi wa ne ho ma abeba kura ebeche betime du be 2 hours 2 hours yendu be sa 40-50 to 1 hour and kwa mitimi wa mabam kura timi gu ma dwane tu se video camera dwane ko tu a me mebi ma kwatina ho no ma ji se ka kra ma akoda baba mo na so timi du ma hu say wadu one day die count am me for le ma e die ka ho be obe du ye ba we ni score the hills open is a Oscar when guy always Oscar Oscar na ada na onyo hu yi na ne ntra yi owo ma no ba ko pi bi so da na na me she inside na me she mo ma be kwa adwuma ti me ti so be boy gate ni na opi ko ye ono so I say a apartment or 2 bedroom nti oni nua boys 2 bi na de e wo ho no nti am bizan sa no si no la nya hye ni me na me hye mo we nti ko na ga bi ti ho no sa na ne ga no wo tu free krono wa ma ga na ehu be bia wote na ni nua keto a kire ga ne se ha no me de omote ba ga ni hu me de wi amasi ya manim na me ba no wantimi kura ye da hwe ngwa so wo kasa timi pie na mi yi me doge ne kura no ka se mo wasem ne ga na anko na mti da bi ne me la se anko be ma ho okay ni fi kura ti wo kwa gba na so no so bedi no so ne ho no de ma mi sa no ho asem bi mti man ko kura bi otu ka kura ba hwem ka den se de nde ma ble no tan be ma ntina be na so no de odi akira a obebro say e bia hu say wa call boy ho ne girl bi aba ho ne sa ne ma na because so we no ma china mi hu de different by me de mani abehu na de ana ge obu cross up post on new videos bi on na crofo ye screenshot and say screen recording the send me ma to mo ne so munja bi aka say me friends kura ye bi me so munja isa so me ne ge na jai na so da bia ge ni post video for eno kura ka mun bi ntina na so no ntina be onya sure say wo problem wo ho nti na ma no ko say den ka wo tu ni unu fi e na wo say ni su ebetimi akos ni su say obi o say ni su sisi akranka me tiana ka ebi anko afre me a ka beti de waka ya ntima afre no fa twere ma windi bi ya ntu su ni megyan ma ka te ko me mpe on se ese kuma se de su unu mi ale so wo bi hu ana me kanya sa age no so nkwa na odi no o china gumti mbe bi ma ko fele bi ayede aba ye me mpe sa nti no ona ne munya de mba na me ntino they say the order hoka they say me da hoka
ana obi hihye ho ache de metwenya unya be ma bent sesen ya na opani enhwe se nyame be ma boafo abase nyame ka kiro se o ye yi ayo o de me be ma de me ni choice be ba me pe de obetima ase a obedo e de na wo ya be ma bete wase ni pa nyina ehwe se bia me ne kasa kwa ne bia me kasa mu kura anye misuma bi nye bia fa ngina se bia osuba anye na kora se simpere obetima ase a obedo me a na se wo ato no wo mu gidi se wo suban bi a enye minu suban bi enye bia ba mani su na ehye keke ba me obi so am sa fere ade ba minu su o hye obi ofere na wo se ade a ka yetwemu fie so obi fi twemu na send you na asme me na am se ka so no be sorry because you don't be sorry so ma once ba se o pade e no che se o mfali ade ho na che o se de fitwu nye wo a ho na che o be ma be na de o start say film ba say be your hobby this me nya bi kolen ese onya bi ni na ese o to na ho ba be de say dam ho ba to a ho ba me fe mada ntimi na abede no wada medo wani mele na ya ma de shi na odi abla ka be dwale potwa sao ana ya ma shi na mi she na mi di a me she obedidi ana o shi ana asa me tra me ra ho a na yelo nya ma she e de na ma o re ho nyama bebre kan ye re se bi e biti abo se nde bi a me to no ma de na wo mani se mpasa me ye na ntimi ambe me fe me ma me a ni ne me bia no ye ma me ne ade a o ntimi no na ra nyama de na o pesa o be ya even at times kwa me na for krato no ma me ba otuka se ma me do aso edi na chi esa na ase bia woni to ana bia o ma me ba nto be so ma mbe hu ade a wo ye bia no wa sere aye de no dwan no ko se zo so li do ma me chi hwe wo de what else na o ya de no tufu na wunja ye be na ko tu ye for kwa nge nye bia no so besi bia nyame akwan me yamfa ne se abruchefo awale ne ya bibrimu awale de na apeko wanya be introduce woni boy ne de nyame daroma ibenya bia ma obi bebo akon ene ne chine ya yes ya de mini choice say bia me pabro that's still na be ma bia ba ope enya se be ma bia me koka say bia me pabro chire de e obi te Ghana obetimi aboa me o o say bia ge kura o so pabro chire ntime jai what ya say me nkasa de be ma akwam bi obetimi aboa mo abrabo mu bia ese mu a ohia e de ne de emwa so also do betimi aboa bia na obi o ba hwe ne enkale ne ba me pede obetimi aboa me obetimi aboa me nam say de ne de mu na ohia mmoa no bi tie da meka no ebia me koka se ebia mo bi se ebia me pe eluple me pe ka oba itimu pan na ne se gewe kura ye bibi se nti na oye de woni mba betina what ya say nti ni ko asa me de me bi ma no kura kasa asa me se bia me pewe ya na me pe what ya say ba de oba na me de me to ma ye ready what ya say de me plan se obetimi aboa me wa abrabom abrabom no de enye ba ko mienu yenya nwuye what ya say ti yeah na the more yet ya say na ma foforo so ye de ba what ya say ti de oboboa me de oboboa se de o kasa wo akoma pa wo mu wanya broken heart da so na medical aka wanya pen school mu de na me ka say we de number ma give so na ne ngasa na non kwan broken heart wanya wo wias na non kwan o ba wias wanya ti mema na mu jaun de ya na enya wo ya be man shere njami o mi a me na se da o ekọ na be ha me na ha do si nja ana be fle me a be 2 weeks me mfa ada be saf ma ka de se mi no ti mi de ti na be me to me mpe so obi be stress me so be stress ana obi ma pressure bia abusia ma mi fa we nyina so na me advert kese ma o ba ye otu o ba try picture di kan fa WhatsApp mami that is say me so o ba we there I'm ready. I'm really ready to mingle with her. So give me her number and location and WhatsApp data address.
ya ana ramwa Efie fene ya abonten Wendy Love your mama na de to no chese no you obi a ne to ne ade no mama nim so benya do mu bro onyi ne hu se nye sa na tie difference go enti bo Wendy Love ana check your channel na se na follow no o follow na yini number eni ni Nkomo they say ahead and ya ni sa na boa mo anya sa number de obo a e ha dwen bebre open number so ade a WhatsApp personally you betimi di amount now so na vibe ba am nyina we so kan cho se G K Obeng Hebal and a boy chidom e matem bi etimi ba live and I said the videos ebrem enu papa bibidro a krogen a bibia emfrem enye de onoma esama side effect na introduce new BP powder bi ababonte a very good boa mema nyina tu mema nyina bi piase wadaroma odokwan so ani die kwan so make you order na deliver bi mro ene nyame adaroma yaye agencies wo country bre so enti oye order na oye bibia we nchen de but ye the address ne nyama na ohia keke ne be ma omo no mo gina ya name abama won saka ntem Ghana ye delivery service to your doorsteps na say first na free delivery or Ghana nye free delivery service bio they say ye jiska ba nyiska mu bia na jeka ho isani science ntubu wo ha so waji delivery fee ntino ebi am say hefa kra me example ema say Osimiti Sports Stadium wabedu Sports Stadium no Wura Sports Stadium udru a Wura kitchen number say yenye sa because of some crowd no mo ye adwuma no ye ofra o ma ye open direction na yaba na yabedeliver we do dia belong nyame sha no kan no ma make you order fe yesa pick point be bebre no ye mo a munyinni no mo di achimpre bebre so mo nyinni sa ade na nipa na ye na no kre na odi nsekuro no ofra betinya direct to nearest pick point okwa obe make you payment na ya ma payment ID na odi age oniema instant e wo hwa ase niema ne bi wo hwa ho na ma hu ansa na be mo akwa ya mo akọ number si egu asi friend na emwa afi G K Obeng Facebook page are ready yes I create app abibia eyadwuma kama ya me shout na on kan ho na share mancrofo na watimi editwe se abomu me de Nkomo no enche me de Nkomo no beba wiye but I say Nkomo de na me pe omu no ma hye da nyina still na also unni be ma expect bia ope because of say the all the adwa no ana say boafo obi ohia moa no oni bibia ka ana ameboa enti 7 period say nya pache bi ma okra ope Jaisa. ma diable Me ba pache. so the womb so me say said you oka say be ma bia ope yinya pache sika ni bi ma wa ope Me ba pache. on ba pache asa nye boni o Ba pache. ope be ma 10 gram na ope short Be short. obi ozi bia ope leje wana azi bia ope Me be kam from Enwii. Iya short my ma wa ompe Me pede na fuso ado mo fu a share am kote ket omo fusu so ne afu ado aka fu ado a tse duabo obi o se be bia ompe wa wa re ho sem obi o se be bia ompe afi de ho so ochechi afi wo se ompe be ma na fuso timi nua sika wo ho se de cross ompe be ma na fuso na fu ado Pase amonso na wuska ba ya kokra na fusu dia mepe ba abranti na adwemboni e woni petri abranti na fusu dia mepe o sa adwemboni e wotri ze woni za kokra nde e de nje obe film eje ozo ani ade ze woni se akokra wa de edenti na obi si emu se edenti na ape akokra na fu ado na mpa abranti na fu ado
Oh, I granted you for what I said. There be Nkokrafo na omofu as omofu so omutime wetimi akasa e bia iskafuru anase bisa na e bia wo abrante te se no ofu gbo wanim se ase mehu nkla ka mesere kamewura mu na hu na mesate asere na abrante de ofu so sase there bi am fakola Nkokrafo ndo omofu so yen kase betimi kura ya da tena omo so de adi wo mu na abrante de ofu so a me de beja mo kase wa blow sa ya ma dog ni so ofu na bebo yo wa na ofu ba yo wu wie na kwa do so wo de be fie ai erale Surumao so the dear do de aye ahana big man you is my bread yanko ba mu baba no tam no so mo baba Motivation. Yes, segment your mind and not your diet. Chemicals. Who get money show bring some swan and so drain the food. Or set money in the media and not the type of pill. Yeah, the phone. I have your money. Or see a buy a cat shit. Metron, Emuye de O. na nyameta ametutu abi edumani ye ni ya bremu school taade ayo da abo na me ye mo aseme anye so bi modimo kwasi ene ha me but you be ye picture left and right also government take so bi asa katua oh yo enye de ni na fiwa sigara enye kese na obi hye taade yi ana onyampa boni bi hye na ohaw ana mani bi gimechi a wayi afiri ho taade so na mo meye mpani kese ye na yesa wanne ochina adechie ana da adumura adumuleti amen Ako uye atenche u asabra betie u yo bidie na udie be obidie yo bidie one year time go where you are here dey nyama ifan kakra na dey tale dey go be na ko ma say bi ayi kama aboma ti ye no wan so kra ayi but pala no be bus ko so ni mu ade dey so ke pala be fine o se pala go so bi ya on best aha obi a me ana me bai me be good to ana se be class am by na me fa me ye but aye dey say na me ye ma me dey be so kese dey so tina me ba to da no abompa ye se akwada do na shira na de o ye koso e bia na da tie be ba kwa no ye me ye papa de abi oso ma me obanya ya ma no so ka da oba no ye future da be ke scholar ko di na papa tale ma says can you wait to that on sawa ana me wa me se mo da bi die ni achi empire na rade wakale na jo bibia aha na trap yo me time this so parliament majority can get to see no yeah to akatem obi ase yes and your politics so politics eh abraham ma say here bebe ni nyina ya adwen ya wa adwen ye na di ye yes segment your mind mu and not your diet me did your ben Godfrey sometimes do na abusa say Enwii wo ye den na wo ye wo niema hodu niema bebrebe we nyina me pesa onsu be ka me onsu ade onsu timi ye sika ba homa onsu ye kese join me this channel life lesson with Enwii papa ye di nyansa videos bebre be keka ho ne me de na onsu abla abasesa from 1 year 2 years to 3 years your life will never be the same subscribe na me no ye ne hey obi ka bibi tie bi fa bi to wasum fa bi bo bra